April ni somthum ania May ni kuwa chakma autonomous district council in thlanpui nei tura candidate somsari le pathum an om bial somni omna CADC a in thlanna chu tuma hming pelut somsari paruk zinga bial pahnia INC in thlavenga anda pahni te chu nol an ni hnuwa independent candidate chu tum pakhat chuan returning officer u David Lalthan tluang hnena a in hnu doka ti hian tuntrum CADC in thlanna hian candidate somsari le pathum an om ta ani BJP INC le MNF ten candidate somni theu nein bial om zong zong an chu kim dona ZPM in bial som pathuma candidate anda CADC a hian campaign boruak asang chhotrana candidate le an mani puitu te chuan an bial tur an thut chil vek to a boruak siamnan kongzo le puipun na hoi hot te chu tundin hmuna campaign na man ruwa langsar ni in tina luta vote deal chu man ro tangkai le man rim berjinga mi ani mek bok CADC a CM lo ni to political party pali candidate a hian an om thewa BJP atangin CM lo ni to Amit Kumar Chakma chu Rengkasia biala adinga INC atangin CM Hui Adikanti Chakma chu Damdeb biala adinga MNF atangin CM lo ni to Kali Kumar Tongchongye chu Phul Tuli biala adinga ZPM atangin CM lo ni to panni Chotrapan Surya Santi Jiban Chakma Vasei tlang atangin Buddha Lila Chakma te anding ani